Dobrodošli u Finansijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Nagradna igra Podravke, 555 nagrada za 55 godina vjernosti, koja je organizovana uz podršku Raiffeisen banke, okončana je svečanim izvlačenjem sretnih dobitnika. Svih ovih 55 godina postojanja naš jedini i primarni cilj jeste da naši potrošači budu zadovoljni, da im ponudimo okus prave domaće juhe i evo mislim da smo ovo vrijeme zapravo iskoristili za to i da imamo takve proizvode. Da podsjetimo, svi oni koji su u toku nagradne igre poslali 5 praznih vrećica Podravka juha mogli su osvojiti neke od vrijednih nagrada. Prvu nagradu, 15.000 konvertibilnih maraka na potrošačkoj kartici Raiffeisen banke, osvojila je Aisha Smajić iz Sarajeva. Nisam vjerovala da sam dobila glavnu nagradu Podravkinu, ali kad sam došla kući, kad sam vidjela ček, onda sam povjerovala da sam glavna dobitnica glavne nagrade i svakom bi preporučila da igraju, jer ako ne igrate ne možete ni dobiti. Nagradna igra za juhe je organizirana ovog puta u suradnji sa Raiffeisen bankom, našim dugogodišnjim partnerom i ovo nije prva suradnja, stoga se ovom prigodom zahvaljujem na izvrsnoj suradnji, na odličnim međusobnim odnosima. Raiffeisen banka, najbolji su sa nama.